Sembut Menteri Rangba Kejela ubah kami ikutna transport ubah asnya balangdar ulah kular ban pelatno iki kali kamai jeng itra jela nak hukum ban pendat yaki kor vehicle location tracking device VLTD. Ulah umbak ini kejengpular kelong kerpang namar ki kali kamai ki bayat tang hapo uput usam jong kejela Meghalaya. Yang ini lah pentip do Presiden ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ubah Wandon Bok Jurwa. Hadian kejengnya kendua hapereng kekenhuan bat usembut Menteri Rangba. Habakran ni kilat patai kubor uba awan dan bok ulah penpau bagi jing tubu ban pendat igin kor kawan ra ikijing e akiba kraw kejing lut ban thiet ban pendat bat ban pentrekam ya ka VLTD ka long barem palan bat ke bakta ka yok kokot jogin nya kali hagi babun ki benta ke jela ka network kambiang bat kani ka penlong ka kor VLTD bahkan omla ban trekam hok kitrai kali kamai ki bari kitrai jela ki ya tang ni ki jaka ki bajan lo ban rap syo bat am shum dan kam ban bu da kini kejatan kane ka association da nongnya taksi lambat ki bi kinhon kala dawa ba sarkar ka ben sange no ikene hukum bat uba wan don bok ula kentu ba sarkar ka ben emerging mot bahaswa bagi kinhon penyat kali kamai kanang banlat nag jing stom inongnya kali kamai mas ng halang dhar ila ayangi ka assurance hawi dei ba kajang persa jongi vehicle tracking device ba la bala I notification la ka central government nang the te namar play bangi persa ni long ba ka jinglong jingman jongi muka ka takar kum kamai ka jongi kaya phe ba ki plain area kum songno ka geographically ba ngingi em ba laki em kala ya phe kar kum man na dong dong mangi hang ni long try mangi ki kali kamai am kiwi ki jama ki long try ki agencies te hakjo apor bangi yaman tahi ni sokman sikadaya ba nagalyang deputy CM la aya ka assurance ka ba 100 out of 100% ba yakini kali ba kamay locally within states lene hapo ka states un plagno bat yaman tahi nang le ka system bakipat ba bakitra kali kinong kibayay siya la banlong la siya kasi la banlong nen la si sila banlong yaman ta kasi tempat la banlong kalong no ta namar balik kalong bakaya be ka system ni ba NIC te hakju ko por kalong ba ni tracking device hi kadai be na banta ka safety jong kinong le nangwan but ka safety jong nong le nangwan hi ka ba ngili kali ba kamay locally ngila da bu lupa ya ki pat ba nang song kali wat kunjuru yang ki ba nya kali locally ngila dan lupa safety namar bangimli jengai wanong ta ngidon be tangah pok sit lo jong habide ba ki we pat ki kali ki ba long interstates ya gitu hi gelong ma nginang don hapring kejing ekran maka la manlang menweng lang yaki lani em ne ya kata kalong don hapring kejing ekran kampat long 100% ke assurance ke ba anak yang CM atau CM te henry ke bala 100% ni ta kalong betang yaki ba kamay lokali hapok state nadu to kasngi ba kilap mi notification ba ki kramlit pendat yo tu tiar lane ki kramlit si hiru wada ka kot kasla yo berkon man nang nadu la sa kasngi la man si kram da pendat yo tiar but nang ne sakman nga sukentu tu de yak sorkar ba la kuno ba nai wara sibun than ki company ki bana sabar da ka ba pin ai subsidy sibun ha ka ba pin krong pa i khajana ba kam he nangi kitra jala tang kata he kali ka ba message ka ba ai ka sorkar ba penuna no ya ki company ki bana sabar warnam krong khajana yangi ki ba he ndai mata phi krong khajana yangi ki ba he phi ai subsidy ba he pa ki wei pa kami ha pin kalong ta ngi gidi ki jai menteri ko nangile ban kiyo ngimde ki jai menteri ko ba ngila im ha kata ka bang ngila ki lupa nginang long developing ha bro kilian la kanya ha ka kamay kaji kayo kokot ngani ha ka puli piti nanong sedang nginang long ki long developing ha bro kilian ti tangi tahi